clear tu te chi bai vek ule tun tum chu tun lai ngai ven lo ber India in do thlo na thar Rafale jet fighter chanchin kan clear ho don ani tun na India in a later France kut chuak in do thlo na Rafale panga lai main India ram lei lungon ron rap chia chu kovel ram tam tak abikin China te chu an om le thei te reng lowa kin nial na chok chuaka rin thu in soisia kang main ti tam ta hle mai crore singa sang kuala senga le Rafale jet fighter chu China chuan da niam tum ta hle mai le China sipai People's Liberation Army Air Force PLAAF chuan anin do thlo na nei that bernian soi Chengdu Z20 chu 5th generation tiam na manga thuam ni in an soi thina hei thu dik ni na langlo The Global Times in July ni somthum pakata tarlan dan chuan Z20 fighter chu 4th generation lo ni rengin the Dassault Rafale chu 3rd generation ati sakmia maile Chinese military expert Zhang Juefeng chuan Rafale chu Sukhoi Su-30 MKI aya changkang ret chau ania Indian Air Force tan chuan tur om lova engkima kaini kan chung nung jok tin asoi ani Global Times hian Rafale chu ada niamang reng hle maya ramdang jet fighter 3rd generation ti ain asan bik na a om lova still mangthei J20 ne na kai kin chi ani lo atibok India in a chuan Rafale hi 4.5 generation tiam na mang phangat ani ti hi China hian erelo tak nge 5th generation jet an nei lo wangin India thlo na thar hi Chinese mi puite thlamon nan ada niam mai jok country tur chu 4th generation aircraft ho hian steel tan mang phalowa steel mang patur chuan 4th generation ai sang angai ani Chengdu Z20 hi PLA te soyangin 5th generation ani lo chuan steel fighter ani theilo hrimma Global Times so hi adikani chuan boruak lamin beina lo omta se China hi India ai na sang bik don lo ti achiang mai ome India in a leitur zong adon kim huna phei chuan China hian India poya khoi kha to view mai theiani Rafale jet fighter hi 4.5 generation ngat Melma radar in a man fu theilo tura thuam ani reduce radar cross section RCS le infrared signature wo vek ania China radar in a man thei don lowa arukin adu na lai India hian a bom zung thei don ani engwanga Chengdu Z20 hi 4th generation ron ti tamai nge The Global Times hian tipal thil thuin 4th ron tingotin arinom lowa Chengdu Z20 ni na dik tak aron tar lang jok ni na lang Rafale hi Chengdu Z20 ain sang lo se engwangin nge China hian aboi puite lulang India sarkarin voi khatma Chinese ral thuam chungchanga soi kan hringai lowa China in heti taka alo enghel hi enge achan ti chu kan rethiam mai ome heti lai hian Pakistan chuan India thlo na thar Rafale jet chu nuclear ral thuam phur thei tura siam danglam te ani thu July ni somthum khan asoya an Prime Minister Imran Khan a phei chuan India hian amomo lo thil tu lo top alei ani tin UNO zual ko hiala tum thu asoi ani kha engwangin nge chu ti khopa thani si ramdang te pon an leive mai lo tunlai India le Pakistan abik takin China ne na inkar boruak thlir chuan India in Rafale le thar te chu kan mamo chan na atling hialo me kan ram media te sarkar le kan mi puite ngai point kan lom ma kan chuan lai hian ram tam tak te ro chuan an chuang ve lem lo nge ni hral akal tlat lo tun pathian ni liam ta The Eurasian Times in atar London chuan her friends could chuak India in chuan hi Egypt le Qatar ramin tlem te an man ba ki chu ram dang hian man tlaka an ngai lo nge an la lei ve lo ani Dassault Rafale hi international market a po aman to ber pol nin crore sing ruklai atlinga hei wang po hi achan nin an soya fighter dang then khat F-18 F-35 le MiG-29 tene na khai khin po a niam zok wang te po nin an soibok Russian aviation expert te soidan phei chuan Rafale jet hi Chinese Air Force do tur chuan aman tlak lo hlea Chinese J-16 iPhone engkima aniam jok antibok zirmi te soidan chuan Rafale jet hi chu aman ato
hei aya man tlom le changkang jok boxi F-16V F-18E le MiG-35 te hi an tlang jok ani South Korea le Singapore te chuan Rafael ai hian F-15 an lo tlang jok to bok ani kumsang ni le sompanga khan Egypt hian Rafael hi lo leito in adang tam jok po label atum mek line kumsang ni le somparuk khan Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi le French President Emmanuel Macron te chuan inremna an siam thei talowa achan chu Russia siam Su-35 jets hi an ot jok wang ani China laka ne na changang main India chuan Rafael chu an lomin an chuang ema chuti khopa thani se engwangin nge Oman Korea Singapore Libya Kuwait Canada Brazil Belgium UAE Switzerland le Malaysia ram te hian an du jok mai lo ti chu zo na om thei chu ani ram tam jok hian French jet aya US jet an tlan jok chan chu US kut chok te hi France kut chok aya an chung nung jok wang mai ni loven French ai chuan US tlon lung oi an du jok wang te po ani thei tho mai international market a alutna atla niam mek nin The Eurasian Times chuan atar lang pok ani athat le that lo chu kandamanga kala hrethuai tura ngaila du tok photeng